Ki bahayeng ba Chesterfield thank you. General Secretary Borem ka Nyautrap National Liberation Council kila kentu ki dekhot kaseng ba kim dai ben pendamil dia ki bor sarkar wala ki dangdon padeng kecing kren yesuk. Kani kecing kentu kala mi na kecing kren ba Granary Chesterfield thank you. Para ba che haba kren na kecing lang kan mau buram bat bu sentiau hau lom jing tap uba che ya kecing dap arsnem kecing klat chung u khalai trek nailar ajar fulai nak kecing syasiat ki pulit arsnem menshwa. Hakani ke jingkan mau buram balik bu sentiu lawan bandan lang di gidkhot ke HNLC ki badan ha kecela na banta ke jingi kerani suk kata uba man bhalang jerwa vice chairman uba Aris Tarwal Thongni political secretary uba Frank Pardingdo foreign secretary lem arngut ki personal security officer kata uba Storji Lingdo bar uba Aibor lem marbanyang lawan senran lang gini gidkhot ke HNLC dakinang elam ka Nyautrap National Youth Front HNYF Bakentob uba sadon kibla uba dew presiden ya uba ke HNLC kala jiet ya u ban mikmat ya keseng syaka miet ya kren yesuk bat kibor sarkar kinong ya lam na kiseng balang bat kenhun ba per lem ki bahayeng bahasam kidkhot ke HNLC kala tap da lama keseng ya mot jingtep uba che harungkat kal komle buram ke jongki ya nong ya lam berem haswab ken IT ke dai lama haka kurim uba che Di penuh. Iyo. Imgakir tengsa ganam. Bacheles, bacheles. Imgakir tengsa ganam. Bacheles, bacheles. Imgakir tengsa ganam. Bacheles, bacheles. Kasang channel sik pedun prom nang kasih kusiap da jong iba cheers tu thank you belong ru jenas ketri berim kasang badilong ru inong sang jong kasang chung si dengin belong ka jing ngap jar ngakar pat pi borok pejba abdan nang ne tongin pelong ka jing sabjar ka 20 minit dak bangin pendam klik spo all down Say. HNYM. Kamu. HNYM. Hah? Itu. Kalau buat ni. Hak benda bukan ni sengim bamta. Bakuat mencukut mau ke kini ke belajar mencungah halai terik Agos ajar poi. Kedai ke jingja ke bangi poi perkat ke yang sem. Hak ba ngala batong ba kilek no teroris yang kepala situlap dak sarkar kontrak sama hapok ke jenglam jong o komandar jengki uspadanan polis jong ke East Jantia Hills District Jakpal Singh Danau lawan bantakat juborno yang ke jeng menjonga hakamit stengsnya juga ni katarik hapdeng ke jindum juga mit ba ke jengja jong senya Kila rung jubor, kila takat jubor jeng imciki kamda elat iban ya keren menyesat del DLD. Kat amtang begitu kat imciki, ngerai kila penjulor ke yung sem,
Kita syok kita dat kita armut kita konjung menjengah kita kerdam nak klik kita kerdam nak met nak kerdam nak sedem. Ti kini kita dat kesengi. Kebakum kecap bendriu hi borok kau ingin kalong ke history kecap bendriu jengi. Ba kat sa chicken mau. Ke jinglet dan bor jong kini kilek nak sarkar. Balas ti dok tolak jok sarkar hi. Balas khat im pek jing im jung beriu. Khem dak kensyo. Mar paling ang tan mar wat ngi banyak keliru. Teng du tiak so surang. Ngidang hon, ngidang pek, ngidang pengkerja yu. Mereka jauh beriu lekat notam. Tika ni ketika sengi kebangin sa jika maaf serta. Bat kum kecap bendriu ngi dia menyeteli kawai. Nampak datang meteli kemut nak pors ke pors kesi dekat baik iweh dan iweh. Kat ini boleh lidar masuk tu kin eliminate. Kan mal ketika hidden agenda jumnur melak berbatai. Tak ada benputran cak bendriu kelak dabun gijat dak bon rukam. Tika ni ketika sengi kalung kok senam ba ars senam ke jong i. Bat nganget bang nak wik senam shawik senam nginang ibun nginang yai porto jauh ni rerong ba balaklat kham di por. Ndeng kecap bendriu sang idang kami i. Mang nganut badang di bapro aja biang sia. Bat ke bos sarkar siap tiang musukam MI. Nak kata aku penjabat no kena bagi juing juga menteri kamsyo. Saya asynusi kibawan banyak kerja sok bak sarkar. Kublai sibon iki jendar kat jengpi bat ngi kerku kedop ngi bu jendawai baga kam bapile ka ji kan pi kalong bas sukses bajab bat bapin me pendem hiru hakini kibor jok sarkar. Kadai kesin ke ba RLC la potong kadai ka kusnam ba RCUI. Iso bono pun pau nak liang chung seng kadai kadau ba nam ta ka jinja i belum nam ta bai plat yang cak lagi. Tena kalian keseng cen bayar su penong ngila du ya kunyi bat ikupa jong kecek bereu. Andrai ngimlan pat lese habangi yakun nam ta gri kecek bereu dagalenti kidang mud kidang mi sibun lese la no. Te nginge skam bagane kecing khang jipen terha ya kamu sem ijri jong kisamla pak sarkar kemdi bani long kala tiang neng idon kita tadi kesengi kaba kerpang nam tak riji bendeu ngijuang wala ra ilek no anak selap thiru nei ka kenten ka bakrotam ko ong kan im ko keteng kersa kana ba cirus piltu Kadai kadau ba jong kari bakan si bendriu. Kadai kadau ba kaban IT ban den. Ndrei ka jingyap ka ba penlong yo marta. Tena kalian jong ka hitu ngingin jai don rengkat kumpan du pasang ni don. Ti songsok babak se. Kadai di keski ya ka bakum kejak bendriu ngidang kenmau bat ngi perto ya ke ba pilale man ba pidang don hapok sa jong perkai. Kum ke kenhon ngila dawa kum ke kenhon ngila demand ek government bakan ai ke justice henry haduk mentah mene kam syama jialong nak liang jongi ngi sungun penremjur bat kum ngejak benreh barok away haja kaban ai justice kilet ban terwa mit dan ni ban terwa ya kita ki mithai ya ka yeng sam jong iba ceres lingba unu para bedang ni kamusim ya kun kamusim ya lek jong pi ba kapan kan mau yang ni bapi pemdai kita ki sipai jong tirot sing ki belai bun kam hakaba tami ki sebai rupa kalau ngenuk sak babah ngingin ya yakun ngidan ta kamusim ban yakun haduk bangin dayo yang ta justice hoi ngitip bat phiru phiatip ngilalek hamanla ki department ngilalek man ki office bandawa here kaju kajubab na ka sarkar ka pamutulang ka sarkar po me khliang anut banong bakam suma dei ka sarkar jungi pat ba len ta ka democracy form government hare kala dei ka sarkar jong MDA nam tau MDA bat nam ta ki breu ki jong ki ki badan te ngikum ka kenhon ngidon ta ka musim ka baskun ban yele nang ni syakman hoi ngitip banalen jong yeng kala mus po high court ngisut ho baka kamram menta kala dan hakti jong kamekla high court badan buram ingit scam baka mekla high court kanom sngap ya ki kentien jali jo dan ni kanom sngap ya kata kajingwan nang ti dekat po sekretariat ban penbit dan ne ban kumde kumtai kumba player scam ban kentat ik tiki artli ki post ban kentat ban withdraw ya kane ke kes ke bab move po high court ngit scam naleng jong iro ngenya ya kon ba chires pilalet artli kisam pilalet nakmat jongi hereke ke bangko bandong kasnam ke jong pi ka
uat hangi kasnam jong pi akan nang susing hangi kum kisipai jong ajak beriu nang ni sikman ngena na ekon bat min pentikna ba ukuli lan ni kitan suloi jong kibor jong an kinom dei su bandrong hapo kitengkong yeng jong pardo persnam ngangit Siap skam jong ni nongelam jong kejai benriu. Kadai kadak kasin jong kajing syak thombor jong kejai benriu kibor kibanabar. Kai kabang UI kalong ba ke sarkar Meghalaya kamdai sok sarkar jong kejai benriu ke jongi. Ke sarkar Meghalaya kadai ke sarkar jong kinongwai. La yalam lanti ke sarkar Meghalaya da ki officer ki badai na ki waipat kejai benriu. Na kata kadau kim salia wat bandekat ya kejing im jong nuru. Kum kejai benriu kala dai ke por yangi ba ngire ban husiar na kini senpo ke bawan bat sensyar ke jai benriu ke jong. Ngasngo banong ba kum keseng bat kisang balang barokai di benalang kini kepor bangin don atang kawai katong kata kabang ala dep keren hagi arsna mersua pelawian di ubasi balada kepor kadawa lada ki pulit kiwan ban haras ye ki pardo ki parasnam jungi lada ki pulit kiwan ban sai ye ki pardo parasnam jungi na yeng ya ki pardo parasnam jungi na yeng jongki kada kepor jungi sang balang ban si bantah ke ban le sai lang ye kini ki breu na ki yeng jong nama balada ki pulit kiti kinong badan Kipen kanyi kendan an, mangi upai ba aling ide kibreo kibamdan ya kan. Kalau ada kipulet kita ino pen kanyan, ngide kibaneng kong pan penhe ikene kipen kanyan.